emabuthweni nakubadidiyeli bawo. Ngiyaxolisa kakhulu. Omunye-ke ngibona ethi la kuma-comment ku-late. Hhayi ku-late kuwe-ke mfowethu, mina angixoliseli kona ukuthi abangifunayo bangangitholi, futhi angixoliseli kona ukuthi obona ukuthi ngirongi angakwazi ukungipersecute. Cha, mina ngixolisa ngiveza inhlonipho yesizwe neyamakhosi neyamabutho neyaso-ke nje isilo, ngoba phela eqinisweni isilo ngiyasihlonipha. Kuyikona nje ukuthi umbono wami awenzi ukuthi ngingasihloniphi. Ngiyasihlonipha isilo. Kunomahluko phakathi kokudelela umuntu nokuveza umbono wakho ngokungahambisani naye. Yingakho ngiqale nginivezele ukuthi yonke into engiyikhulumayo mina ikwi-public domain for longest time. Ikwi-social media, ku-YouTube. Shonani abangithinti Onhlaka Production. Ngibona nje ngo-YouTube nje sengisatshiswa ko-YouTube. Kanti kube Onhlaka Production baneqiniso bekumele baqale bangithinte esayidini. Kube ukuthi inkulumo yami engiyikhuluma nabo esayidini iyona ecasula kakhulu. Kungabe ukuthi abantu bacasulwa nje i-freedom of speech sako TikTok. Awu. I-freedom of speech mhlambe kuyomele siqale sichaze ukuthi masithi freedom of speech sikhuluma ngani. Ngoba omunye umuntu uzoqhamuka athi wemakhanya noma unamalungelo okukhuluma kodwa awukhulumi noma yini. And lo muntu loyo uzobe eqinisile. Max Makhanya uyaxolisa for ukuthuka ingosi uKing Mrs Zulu kaZwelithini, and people are saying ukuthi hayibo it's too late ukuthi wena ungaqolisa. Siyakhumbula ukuthi Max bekaloku athuka ingosi kabi labana kubo TikTok akhuluma amahlazo owakhuluma tigaxa lenathi lesingadada, and people are asking themselves ukuthi lo mfana utithatha tindzaba letingaka tigadla letingamgcine kusasa timfake enkingeni. And bakwate kakhulu balapha eNdlunkulu njengoba bamfuna phansi phezulu kuMax, bathi bayilele pheka umbuka, but unfortunately abazange bamthole. Bamfuna bathi uqhama uphuze umchamo wakhe utolfoda lulumandi actually. So uthi makaqolisa bathi bantu hayi mfo sekuledi kakhulu manje wona ukuthi ungasaqolisa, safuna uqolo lakho into wona nje lesekufanele uyende ukuthi utemekise laphana eNdlunkulu uyogwetshwa ofo ukuthi uhlamba la dingosi uKing Mrs Zulu kuma social media platforms. Hayi ndiyakhala wonder because uyogqina ngani uMax. Please do comment what you think below down in the comment section. I'm signing out. Goodbye.